بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون Kişilerge uladın hesap ilinadigan vakit, yani kıyamet yakınlaştı. Halbuki ula gaflettidir. Kıyamet doğruluk oylanıştın yüz örmektidir. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون Ulağa Rabbi tarafından Kur'an'da yeni vaz nasihat nazil bolsala, ula onunğa mesir qilgan halda quloq selishidi. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون Ulanın dilleri Allah'ın kalamıdın gaflettidir. Kafirler özara bu, yani Muhammed aleyhissalatu vesselam fakat sizlerge okşaş addi bir insan. Sizler sehirni körüp durup onu kabul kılamsizler dep yoşurun sözlüşüdür. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم Peygamber eğitti. Rabbim asman zımında eğitilgan sözlerini bilip durdu. Allah hemmeni anlap durguçudur. Hemmeni bilip durguçudur. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون Kafirler Kur'an sihridir depli kalmasın, belki u şairdir. İlgirki peygamberlerge okşaş bizge birer mucize keltirsin deyişti. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون Ulardan ilgiri biz halak kılgan şehirlerden hiç kaysisi iman etmegan tursa, mucizelerini körsetsek ular iman etamdı. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden ilgiri periştilerini emez, fakat insanlarını la peygamber kılıp evettik. Eğer bilmesenla, ehli ilimden soranla. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين Peygamberlerini tamak yemeydiğen ceset kıyğınımız yok. Yani ula barlık kişilerge okşaş yeydi, iççidi, hem de ula dünyada ölmey mengü kalıdığan boğunu yok. Yani ulamı barlık kişilerge okşaş vabat buludu. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين Andın ulağı yardım beriş, ulanı inkar kıyğanlarını halak kılıştın ibaret vədimizni rast kılıp berdik. Ulanı ve biz halık Allah'ını kutkazdık. Küfrida ve gumrahlıkta haddidin aşkçılarını halak kıldık. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون
Haqiqatan sizlarning shon sharifinglarni o'z ichiga olgan kitobni, ya'ni Qur'onni sizlarga nozil qilib berdik. Buni tushunmamsizlar? وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. Biz aholisi kuffar bo'lgan nurg'un shaharlarni halok qildik. Ulardan keyin o'rniga boshqa qavmni paydo qildik. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. Ular bizning azobimizni his qilgan chaqda ushtum tutqachidi. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. Pəriştilər ulağa məsxir qılıb eytdi. Qaçmanglar, bayaşat turmuşunlarga, turalğı caylarınlarga qaytыңlar. Sizlərdən mühim işlərdə məslihət soruluşı mümkün. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Ula, vay iset, hakikaten biz zalim buluptuk, deyişti. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. Ulani o'rilgan ziraatdek halak qilib, canlarını ağınımızga kadar ula yuqorqi feryadını tekrarlab turdi. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Biz osmonni, zaminni ve ulanın arasındaki neslerini oynap yaratqınımız yok. Yani ulanı bekar yaratmasdan kudretimizin alametleri süptide yarattık. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Eğer biz işçi püşqi qılmaqçı bolsaq, qeşimizdeki nəsile bilen qılatdık. Eğer şunu irade qıyğan bolsaq, lekin bu uluq zatımızga muhal bolğanlıqdan bundaq qilishni irade qılmadık. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Biz haq arqılıq batılğa hücum qılımız. Haq batılını yoqtudu. Batıl nagahan yoquludu. Ey kuffarlar camiasi! Allah'ını balısı ba, xotunu ba deb süpetligen sözünlardan silerge vay. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Asmanlardaki ve zemindekilerin hemmesi Allah'ın ilkididir. Allah'ın dergahidekiler, yani periştiler, Allah'ın ibadetinden tekebburluk kılıp baş tatmaydı ve hirip mıkanmaydı. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Ula hiç gündüz tesbih eytidi. Boşaşmaydı. أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ. Ula yeni müşrikler zimindeki neslerini ilah kılıp aldı. Ula yeni bu nesle ölüklerini terildirelemdi. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Eğer osman ziminde Allah'tan başka ilahlar bolsa idi, kainatın tertibi elbette buzulattı.
Arshning Rabbi Allah ularning sifatlagan narsalaridan pokdir. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Allah'ның qilganlaridan sual so'roq qilinmaydi. Ulardan sual so'roq qilindi. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. Ular Allah'ni qo'yib boshqa ma'budlarni iloh qilib oldimi? Aytqinki, buningga dalilinglarni ko'rsatinglar. Mana bu men bilan birga bo'lganlarning kitobi, ya'ni Qur'ondir. Va mendan ilgirkilarning Tavrat, İncil qatorliq kitobidir. Ularning to'lisi haqni o'qimaydi. Ular tavhiddan yuz o'rguvchilardir. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden ilgiri evetilgen peygamberlerinin hemmesiga menden başka ibadetki layık hiç ma'bud yoktur. Mağılı ibadet kılınla dep vahiy kıldık. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. Ula yeni müşrikler Allah'ın periştilerden balısı var deyişti. Undaq emas. Allah bunundan paktur. Periştiler Allah'ın hürmetlik bendileridir. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Ula Allah'a aldı bilen söz kılışqa petin almaydı. Ula Allah'ın emri boyunca iş kılıdı. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Allah ulanın kılganlarını ve kılmakçı boğanlarını bilip durdu. Ula Allah razı boğanlarına şefaat kılıdı. Allah'ın hayvisinden titrep durdu. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Uladın kimi ki men Allah'tan başka ilahmen deydiken onu devzak bilen cezalayımız. Zalimlarını şundak cezalayımız. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Kafirlar bilmemdi ki asmanla bilen zemin birbiriga tutaş idi. Ularni ayırıp ettik. Barliq canlıq mavcudatni suvdan yaratdik. Ular yine Allah'a iman etmemdi. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Yer tevrep ularning xotirjamsiz bo'lmaslik uchun biz zaminda tog'larni yaratdik. Ularni safarda ko'zlagan maqsadlarga yetib olsin deb tog'larda keng yo'llarni yaratdik. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Osmonni biz bexatar o'g'zi qildik. Halbuki ular, ya'ni mushriklar osmondagi kun,
ay, yulduzlarga o'xshash Allohning borligini va uning qudratini ko'rsatadigan alomatlardan g'aflatlidir. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Allah kechini ve gündüzni, günni ve ayni yarattı. Ularning her biri o'ziga xos felakda sayr qiladi. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden ilgiri insanlardan hiç kişini mengü yaşatqınımız yok. Sen ölsen ular mengü yaşamdı. Mundaq buluş hergizmi ulağa nisp olmaydı. Ularning hammasi ölüdü. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Her bir can ölümning ta'mini tetiğichidir. Sizlarni biz yomonlikqa mubtilo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Sizlar bizning dargohimizga qaytsizlar. Amalinglarga yarasha jazolaymiz. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. Kafirlar seni kögen çağda sizlerning ma'budlaringlarni ayıplaydigan odam mushumo deyishib seni masxir qilishidi. Halbuki ular marhamatlik Allah tarafidan nozil bo'lgan Qur'onni inkor qilishidi. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ. İnsan aldırangı yartılgan. Sizlarga alomatlarimni, ya'ni menga asilik qilganlarni jazolaydiganligimni ko'rsataman. Uning vaqti soatidan burun meni aldirtib ketmanglar. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ular sözüңlarda rastçıl bolsanglar, bu va'da, ya'ni bizga qilingan azobning yuz beradigan vaqti qachon deyishidi. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Eğer kafirlar bu çağda yüzlerinden, dümbillerinden azabını təb'i qılalmaydiganlıqlarını ve hiç qandaq yardımga erişelmaydiganlıqlarını bilse idi, azabını baldır yüz berişini talep qılmaydı. بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. Lekin kıyamet ulağa tuyuqsuz kelidi de ularni hayratda qoldirdi. Ular qiyomatga qarshilik ko'rsatilmaydi. Ularga tavba qilib olish va o'zri bayon qilish uchun muhlatmi berilmaydi. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Senden ilgiri hakikaten nurgun peygamberler mesxir qilindi. Ularni mesxir qilguvchilarga mesxir qilganning jazosi bo'lgan azob nozil bo'ldi. قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem,
мәсхur qilg'uchilarga sizlarni kechida va kunduzda marhamatlik Allohning azobidan kim saqlaydi degan. Balki ular Rabbining kalomidan yuz o'rguvchilardir. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. Ularning bizdan boshqa o'zlarini qo'g'daydigan ma'budlari bormi? Ularning cho'qinayotgan ma'budlari o'zini qo'g'dashga qodir bo'la olmaydi. Bizning yordamimizga erisholmaydi. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Bularni, yani müşriklarni ve ularning ajdodlarini dunyoning mol-mulkidan bahramand qildik. Hatta shu ne'mat ichida ularning umri uzun bo'ldi. Ularning ziminining atrofini musulmonlarga egallatish bilan qadamma-qadam taraytib berayotganligimizni ular bilmamdi. Ahvol mushundaq ekan, ular mutlaq g'olib hisoblanamdi. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, men sizlarni faqat vahiy orqali ogohlantirman degan. Gaslar ogohlantirilgan chaqda da'vatni anglamaydi. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Eğer ula Rabbingdan azg'ina azob yetsalar, ular cho'qim voy isit, Allah'ның peygamberlerini inkar qilib, haqiqatan o'zimizga zulm qildik deydi. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Kıyamet günü biz ameller tartıladigan adalet tarazisini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uvol qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirib etilmaydi. Yomon odamning yomonligi oshirib etilmaydi. Agar uning qichi chog'liq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. Biz haqiqatan Musa bilan Harunga furqonni, ya'ni haq bilan batilni, halol bilan haromni, hidoyat bilan gumrohlikni ayirg'uchi Tavratni, nurni, taqvodorlarga foydalanadigan va nasihatni berdik. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Taqvodorlar Rabbini ko'rmay turib, uningdan qo'rqidi hamda ular qiyomatdan, ya'ni dahshatidan titriguvchilardir. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. Bu biz sizlarning tilinglarda nazil qilgan muborak Qur'ondir. Ey Arab jamiyasi,
u shuncha ro'shan tursimu sizlar uni inkor qilamsizlar? ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Musa Harunlardan burun biz İbrahim'ga hakikaten dünya ve ahirette yaxşılık yollarını köstüp berdigan hidayet ata qilgan edik. Biz onu, yani onun peygamberlikке layık ekenligini biletdik. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Öz vaqtida İbrahim küffarlar çoqunuyotgan butlarni mensitmey, atısıga ve kavmiga: "Sizlar çoqunuyotgan bu butlar nima? Yani nima uchun bu butlarga çoqunusizlar?" dedi. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Ular atı boğullarımızın ulağa ibadet kılıp geliyotganligini bilimiz. Yani atı boğullarımızga taklit kılıp bulağa çoqunumuz dedi. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. İbrahim, sizlermi, atı boğanlarmı payda ziyan yetküzelmeydigan, anlamaydigan cansız butlarga çoqunganlıqınlar üçün hakikaten roşen gumrahlıktasılar dedi. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. Ula, sen rastlayavatamsen, ya ki çakçak kılıvatamsen dedi. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. İbrahim et. Undaq emas. Sizlerinin ibadet kılışınlığa layık Rabbinla asmanlarının ve ziminin Rabbidir. Ulanı u yaratkan. Menmu onunla kat'i deliller bilen guvahlık kılgıçılardan men. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Allah bilen qasam ki, sizler qaytip ketkendan keyin çoqum butlarınlarga tedbir işletimen. Yani ularni çeqib etishning amalini qilaman. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. İbrahim butlarni çeqib parça qilivetdi. Ularning qaytib kelishi, yani qaytib kelib butlarni kimning chaqqanligini so'rashi uchun faqat cho'ng butni chaqmay qoldirdi. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Ular bayramdan qaytib kelib, butlarının çeqib etilganligini ko'rib, butlarimizni mundaq qilgan kim? U haqiqatan zolim ekan dedi. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Ularning ba'zisi İbrahim ismlik bir yigitning ularni ayıplaganligini anglagan edik. Yani shu qilgan bo'lishi mumkin dedi. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Ular, yani Namrud ve onun kavminin çoğunları İbrahimni kişilerinin aldığı ilip kelinglar. İbrahimning butlarni ayıplaganligiga ular guvohlik bersin dedi. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Ular, ey İbrahim, butlarimizni mushunda qilgan senmi dedi. قال بل فعله كبيرهم هذا
فاسألوهم إن كانوا ينطقون. İbrahim, ya belki ulanın bunu çoğu şundak kıldı. Eğer ula sözleyelise, kimnin çakallıkını ulanın özlerden sonra bekınla, dedi. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Ula birbirini eyiplep, sile mutlak çoğunuşta hakikaten zalim sile, dedi. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Andın ula hicaletçilikten başlarını töven silip, ulanın gep kılalmaydıganlıkını sen obdan bilisen o, dedi. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. İbrahim etti. Sile Allah'ını koyup, silege hiç paydı yetküzelmeydigan ve ziyan yetküzelmeydigan nersilege çokunam sile. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Silege ve Allah'ını koyup, sile çokunuvatkan butlağa tüfi. Sile düşenmem sile. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Ula etti. İbrahimni köydürünla. İlahinlağı yardım verinla. Eğer ulağa hakiki yardım vermekçi bolsanla. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Biz otqa, ey ot, İbrahim'e salqın ve amallık bolup bergin dedik. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. Ula İbrahim'e ziyankeşlik kılmakçı boldu. Biz ulanı en ziyan tatqıç kıldık. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Biz İbrahim bilen Lot'nu kutquzduq. Ulanı biz ehli cihan üçün bereketlik zımınğı köçürdük. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. Biz onunğa, yani İbrahim'e İshak'ını verdik. O Rabbidin sorumlusu Yaqub'ni uşq verdik. Yani Yaqub aleyhisselam'ni nevr kılıp, ya ki İbrahim aleyhisselam'nın telvidin ziyade kılıp verdik. Ulanın hemmisini yaxşı ademler kıldık. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Ulanı bizden emrimiz boyunca kişilerini bizden dinimizge yetekleydiğen peşivala, yani peygamberler kıldık. Ulağa biz yaxşı işlerini kılışını, namaz okuşunu, zakat verişini vahiy kıldık. Ula bizge halis ibadet kılattı. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. Lut'a peygamberlikni ve ilimni ata kıldık. Onu ve ailesini betçivazlık, qaraqçılık qatarlıq yaman qılıqlarını qıldığan şəhərdən qutquzduq. Həqiqətən ula yaman pasıq qavm idi. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Biz onu rəhmətimiz dairəsige kirgizdik.
u haqiqatan yaxshilardan edi. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. Nuh'ның qissasini bayan qilgin. Öz vaqtida u mazkur payg'ambarlardan burun qavmiga Rabbim yer yuzida kuffarlardan birini mi qo'ymag'in deb beddua qilgan edi. Biz uning duosini ijobat qildik. Uni va oilasidagilarni va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni buyuk balodan, ya'ni tufon balosida g'arq bo'lishdan qutqizdik. Ya'ni Nuhni qavmining sharridan qutqizib, ularni halok qildik. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmga qarshi uningga yordam berdik. Ular haqiqatan yomon qavm edi. Ularning birini qo'ymay hammasini g'arq qildik. وداود وسليمان إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Davud bilan Sulaymonning qissasini mu bayon qilgan. Öz vaqtida bir qavmning qo'yi kechisi ziroatni yeb buzib etganda, u ikkisi ziroat to'g'risida hukm chiqargan edi. Ularning hukmiga biz shahid edik. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Qandaq hukm qilishni biz Sulaymonga bildirdik. Ularning har biriga hikmatni va ilmni ato qildik. Tog'larni, qushlarni Davud bilan tasbih etishga bo'ysundirdik. Shundaq qilishga biz qodir edik. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. Janglarda sizlarni yordar bo'lishdan saqlash maqsadida Davudga sizlar uchun savut yasashni o'rgatdik. Sizlar buningga shukr qilamsizlar? Ya'ni shukr qilinglar va ne'matning qadrini bilinglar. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. Sulaymonga qattiq chiqadigan shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol Sulaymonning amri bo'yicha biz barakatli qilgan zaminga, ya'ni Shamga baratdi. Biz hammani bilgichimiz. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. Sulaymonga yana bir qism shaytonlarni bo'ysundirib berdik. Ular dengizga sho'ng'iydi. Ya'ni dengizga cho'kib, uningga unchi marjon go'harlarni suzib chiqadi. Ular yana shaharlarni, egiz saroylarni selishdek boshqa ishlarni qilatdi. Biz ularni Sulaymonning itoatidan chiqishdan saqlaydik. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Ayyubning qissasini bayon qilgin. Öz vaqtida u Rabbiga haqiqatan meni balo, ya'ni qattiq kasal o'rib oldi. Sen eng marhamatliksan deb duo qildi.
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Onun duasını icabet kıldık. Onun beşiği kelgen balani kötürüp ettik. Onunğa rahim kılganlıkımız, ibadet kılgıçılağa ibret kılganlıkımız üçün onunğa ailesini ve onun okşaş bir baraberini ziyade ata kıldık. Yani onun ölgen ballarının ve yukalgan mallarının ornuğa bir hassi köp bala, bir hassi köp mal berdik. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. İsmail, İdris ve Zulkifla'nın kıssını bayan kıygın. Ularning hammasi sabırlık idi. Yani Allah'a ibadet kılışta çidamlık idi. Ve günahla aldıda özlerini tutuvalatdı. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ularni rahmetimiz dairesi kirgizdik. Ular hakikaten yaxşıladın idi. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Yunus'un kıssını bayan kıygan. Öz vaxtıda o kavminin iman etmeganlıqıdan xapı bolup şehrinden çıkıp ketken idi. O bizni beliqning qarnida özünü qısmaydı dep oyladı. O qarang'uliqda, yani beliqning qarnida Rabbim senden bilek ibadetke layık hiç ma'bud berhaq yoktur. Sen cemi kemçiliklerden paktırsen. Men hakikaten öz nefsimge zulüm kılgıçladım buldum dep nida kıldı. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Onun duasını icabet kıldık. Onu bilik yutkan çağıdaki gamdan halas kıldık. Şuningdek müminlerini eğirçiliklardan halas tapkızımız. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. Zekeriya'nın kıssını bayan kıygın. Öz vaxtıda o, ey Rabbim, meni balısız, varıssız yalğız koymusan. Sen en yaxşı varıstursen, yani hemme Adem ölüdü, senli baki kalısan dep nida kıldı. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Biz onun duasını icabet kıldık. Onunğa Yahya'nı ata kıldık. Onunğa xotinini özgertip berdik. Yani tuğuduğan kılıp berdik. Yuqorqi peygamberlerinin duasını icabet kılışımız şunun üçün idi ki, ular yaxşı işlarını kılışqa aldıraytdı. Rahmetimizni ümit kılıp, azabımızdan korkup bizge dua kılattı. Bizge kemterlik bilen ibadet kılattı. وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ.
nomusni saqlagan ayolni, ya'ni Maryamning qissasini bayon qilgan. Uningga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puyladik. Puylangan ruh uning ichiga kirib, u Isoga homildor bo'ldi. Uni va o'g'lini, ya'ni Iso bilan Maryamni ahli jahon uchun bizning qudratimizni ko'rsatadigan dalil qildik. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Ey insanlar! Sizlerning dininglar hakikaten bir dindir. Men sizlerning Rabbinglardurman. Mangala ibadet kılinglar. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. Ular dinde ixtilaf qilishib, pirqa-pirqalarga bölünüp ketdi. Hammasi bizning dargohimizga qaytquchilardir. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. Kimiki mu'min bulup yaxshi amallarni qiladigan, uning amali zoya ketmaydi. Uning amalini, ya'ni nomi amalini cho'qim xotirlab qo'yamiz. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. Biz alaq qilgan shahar aholisinin dunyoga qaytishi mumkin emas. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Yajuj Majuj tosmisi içib etilganda, ular ziminning har bir to'piliklaridan aldırab chiqib keladi. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Rast vədə, yəni qiyamətnin vaxtı yaxınlaşdı. O gündə kafirlarning ko'zlari chekchiyib qoladi. Ular, voy isit, buningdan biz g'aflat qilibdik, balki biz o'zimizga zulm qilibdik deyishidi. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. Ey müşrikler! Hakikaten sizler ve Allah'ını koyup ibadet kıygan nesanglar dozaqqa yıkılgı bolsizlar. Sizler dozaqqa kirsizlar. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. Eğer sizler ibadet kılıvatkan nesile ilahlar boladigan bolsa, dozaqqa kirmagan bo'lardi. İbadet qilg'uchi va ibadet qiling'uchilarning hammasi dozaqda mangu qoladi. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. Ular dozaqda hamisha faryod chekidi. Azobning qattiqligidan ular dozaqda hech narsani anglamaydi. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. Biz tarafdan berilgan baxt saodatga tegishli bo'lganlar, ya'ni taat ibodatga tavfiq berilib, to'g'ri yo'lda ibodat qilgan saodatman bandalar dozaqdan yiroq qilindi. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Ular dozaqning shepsini anglamaydi. Ko'ngli taqan nazun ne'matlar ichida mangu qoladi.
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Çoğun korkunç, yani kıyametinin dehşeti ulanı kaygıga sanmaydı. Periştiler, Allah sizlarga va'da qilgan kun mushu deb ularni jannatning darvozalari oldida qarshi oladi. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. O günde osmonni kütükçi narsa yozilgan qog'ozni yo'gigandek yo'gaymiz. Mahluqotni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatida asliga qaytaramiz. Bu biz ustimizga olgan va'dadir. Uni cho'qim ishga oshiramiz. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Biz Levh-i Mahfuzda ezeldə yazğandan keyin Davud'a nazil qılınğan Zeburda zimınğa, yani cennet ziminiga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varislik qiladi deb yozdik. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. Bu Qur'onda Allohga ibodat qilguvchi qavm uchun xabarlar va nasihatlardan albatta yetarlik bor. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni biz bütün ehli cihan üçün faqat rahmet qılıpla avatdik. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklarga bana vahiy qilindi ki sizlarning ilahinglar bir ilahdır. Sizlar boysunamsizlar degin. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. Eğer ula İslam'dan yüz öğrese, aytqin ki men sizlarga haqiqatni hech kishini ayırmasdan o'xshash uqtirdim. Sizlarga va'da qilingan azab yaqinmi, yiroqmi uqmayman. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. Allah haqiqatan oshkor so'znimi, sizlarning yo'shirganlaringlarni bilib turdi. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. Bilmesmen ki o, yani sizlarga berildigan jazoning kechikişi sizlar uchun sinoq va vaqtliq foydalanish bo'lishi mumkin. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Peygamber aytdi: Rabbim, biz bilan kuffarlar orasida odillik bilan hukm chiqargin. Bizning Rabbimiz merhametlik Allah'dır. Sizlarning bo'hton so'zlaringlarga qarshi Allohdan yordam tilayman.